Nan pale Alvorada, pandan yung apel kita dire an viwon 30 minute. President Luis Inacio Lula da Silva te pale ak Donald Trump, President American an. C'était yon moment ki tchadje ak emosyon ak espoir. Paulav ni relasyon an degwo, demokrasi nan l'Ouest la. Le apel la te fet, Lula te ak vice-president Geraldo Alckmin, ministre Fernando Haddad, Mauro Vieira, Sidonio Palmeira, ansam ma conseiller spécial Chalso Amorim. Malgré tension diplomatique ki te genyen, konversasyon an te fet nan yon ton positif e ouve. Sul gouvernement an fe konen ke pandan diskisyonen. Yu pat pale su kondanasyon an chen President Jair Bolsonaro, yu te sevi kom pretext pou tarif Amerikan yo. Lula te profite moment sa pou man defen sanksyon yu ak tarif komersyal yu kont Brazil. So rezo sosyal yo, Lula te explike ke li te rappele. Trump ke Brazil se yun nan to apigwa ekonomi mondial kote. Etazini fe benefis komersyal. Li te ajoute ke konversasyon an te pi bon pase sa nou te atan. Li te weladan li yon si bon volonté an pep yo. Trump de bo pala te konfirme su rezo sosyal li yo ke konversasyon ante tre bon. Ili kwe ke Etazini ak Brazil pral ben matiansan. Non fe na premedia, nan White House. Trump te deklare ke li te gen yon bel konversasyon ak President Lula, ki se yon bon nom. Tau delide yo da ko pou kontinye. Negosyasyon yo atrave sekreter d'Etat Marco Rubio. Epi yo mem te echange numéro telefon personel yo. Yon si konfianza ak proximite ant yo. Lula mem te renouvle invitation li pou Trump participe nan COP30 en Belém. Padan li mem di li dispose voyager aux États-Unis. Yon appel ki pas seulement te su politik, men tau su reconstriction. Konfianza kamite ant de nation ki geni kuzik ane relasyon historik. Yon moment diplomatique ki maki yon nouveau chapit nan histoire relation Brazil ak États-Unis.